وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين الله تعالى سكن بشمار حمد السنة تعريف تحميد ام رب كائنات أسي عظيم احسان کور زی اس کورنیت عظیم بستی اندر پنن گر تعمیر کرنس اندر ہدایت حمد سنہ پتہ سن بے شمار درود و سلام نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم سند ذات مبارکہ حمد سنہ تو درود سلام پتہ یہ زن اس مساجد چھ تقاض کرن اور یہ زن تقاض کرن ماہ سیام یسین وول گۄڈنیُک تقاض یُس مساجدن ہُنٛدر چھُ آسان مساجدن ہُنٛد چھُ آسان سُہ گوٚو وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا یِم مساجد بنن چھِ چاہے بستی اندر اخ مسجد بنہِ 10 مسجد بنن یمن تمام مساجدن ہُنٛد چھُ اکوے پروگرام آسان یِم سارے مساجد چھِ آسان رۄب سُنٛد گھر اور فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا رۄب کرن بیان یمن مساجدن اندر گژھِ نہٕ رب العالمینس شریک گژھُن کھڑا یمن مساجدن اندر گژھِ نہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ذاتس اندر صفاتن اندر اسماء و صفاتن اندر توحیدس اندر کُنہِ تہِ قٕسمُک ملاوٹ پٲدٕ یِنۍ کرنہٕ تیٚلہِ چھِ یمن مساجدن ہٕنٛز اہمیت برقرار روزان اور تیٚلہِ چھِ یہِ تران فکرِ مسجد ہُنٛد پیغام کیاہ چھُ بستی گۄڈنیُک پیغام چھِ مسجد دِوان سُہ گوٚو توحیٖد باری تعالیٰ ماہِ سیام تہِ چھُ اَسہِ یی ہیٚچھناوان گۄڈنیُک چیٖز اگر تُہۍ روزدر روٗزِو تیٚلہِ گژھن یِم روزٕ آسنہِ صرف رۄب سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ یہِ چھُ دۄنوٕنی ہُنٛد مُشترکہٕ پروگرام مُسلمانن مسجد تہِ توحیٖدُک پروگرام دِوان گۄڈنیُک اور روزٕ تہِ دِوان گۄڈنیُک تربیتی پروگرام سُہ گوٚو یِم روزٕ گژھن آسٕنۍ خٲلِص لِوجہِ اللہ دوٚیِم پروگرام یس مساجد تقاض کرن سُہ گوٚو مُسلمان گژھِ ہمہ وقت آسُن اتباع کرن وول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن مساجدن اندر گژھِ نماز تمے طریقہٕ پرنہٕ یِنۍ یمن مساجدن اندر گژھِ دعا تمے طریقہٕ منگنہٕ یُن یمن مساجدن اندر گژھن ذکر و اذکار تمے طریقہٕ گژھٕنۍ ییٚمہِ طریقہٕ اسلام گوٚو اَسہِ ہاوان ییٚمہِ طریقہٕ ہاوان گوٚو طریقے مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گۄڈنیُک تقاض توحید دوٚیِم تقاض اتباع سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ترٛیٚیِم تقاض توحید یہِ مساجد تہٕ یِم ماہِ سیام سانہِ خٲطرٕ سُہ گوٚو مُسلمان گژھِ تقوا سۭتۍ مُزین آسُن أمِس گژھِ تقوا گُزٲری ہُنٛد کِردار آسُن پننِس جسمس اندر پننِس ضمیٖرس اندر مسجد تہِ چھِ یِہوے تقاضہٕ کران ییٚلہِ ژٕ مسجد تعمیٖر کرکھ اتھ مسجد اندر گژھِ نہٕ غرضُک آیت آسُن فتنہٕ فسادُک اتھ مسجد اندر گژھِ نہٕ یہِ غرضُک آیت آسُن بستین اندر جگڑٕ پٲدٕ کرنہٕ خٲطرٕ یہِ مسجد گژھِ آسٕنۍ صرف رۄب سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ بناونہٕ خٲطرٕ آمٕژ رۄب سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ یوت بناونہٕ آمٕژ اور ماہِ سیام تہِ چھُ یِہوے تقاضہٕ کران ژےٚ گژھی تقوا گژھُن حٲصِل روزو سۭتۍ تقوا گژھِ چٲنِس ضمیٖرس اندر پٲدٕ گژھُن تقوا گژھِ چٲنِس دلس اندر پٲدٕ گژھُن ژٕ گژھکھ کھوژن وول آسُن پرٛٮ۪تھ معاملس منٛز حضرت رب العالمیٖنس ترٛیٚیِم تقاض ژوٗرِم تقاض مسلمان گژھِ پننِس وقتس قدر کرُن مسلمان گژھِ پننِس وقتس قدر کرُن ییٚتھس تہِ مساجد آسن بنان اتھ مسجد اندر گژھِ مسلمان 5 وقتن واتُن یہِ چھِ أمِس وقتٕچ اہمیت تہِ تاران فکرِ اور وقتُک قدردان تہِ بناوان ماہِ سیام تہِ چھُ یہِ تقاضہٕ کران ژٕ گژھکھ صبحس برابر
तलुई फजर पत इख्तिदाम करन फन कैन चन और बराबर गुरूब आफ्ताबस ताम ताबेदार रोजन रब्बे कायनात सिंदिस फरमानस। यम तमाम तकाज रलन मसाजिदन हंति और यम तमाम तकाज करन माय सियाम ते मुसलमानन। यह मेन मख्तसरन गुजारिश यह गो यस आलमी दीनस ब्रोट कत वन यह ज्यादा अजीम मामला इस आदत बजूर बाजू नेस तान बख्शन खुदा बख्शन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।